Степан Кузьмич Макаров атын сүгер чурапчытағы гимназия илиннеңер улустарға терек оскола бұғытынан үлегер, күнбәғі президент сколаларын хелемегер кейлер илиннеңер улустарын үйрәқтерін кығыларын икерділергер наставник его команды ген педагогический онлайн конкурсу териділер. Бу ан бастакытын ытылыбыт наставник и его команда конкурс билимни пандемия кемигер учуталлар IT-технологияны дистанционный верәхтәһәңгә төһө кеңнек кайдак тохналарын көрдөрөр сайыннарар опыт атастарсыллагы тылынна. Манна амма мә хаңлас чөрөпчүл усарыттан алта команда барыта 36 педагог Zoom приложение көмөтнән кытынна. Биһиге бүгүнгү конкурстан олы сүйөрдүбүт, астынныбыт, кастаганы түннәк күн тетимнәхти күләләтибит, онна мая өйрәнәчиләре бу сүрдәк бихитне өйдөн, өйөн, көхтәхти кыттыбыттырыр мактанабыт. Инекенге Шмалгаров кене 15 еллаха абсолютный победитель болбута. Кине холбор эксперт Юрий Иванович Семенов Академия наук эксперт дата кине боллагына сеть президентских школ халаятчыта опсай. Без кандидат педагогических наук манна эксперттәдиләр. Күрәккә презентация ахага сору кыты мастер-класс онна методической үле проега барта төт төһмәк сыналарына. Күрәк түмегеннән амма лицея эрелләхтик бастакыместенилла. Прошел очень интересный познавательный конкурс. Наша команда не только участвовала, но мы вместе с ними увидели много интересного и нового. Спасибо Черепчинской гимназии Юрию Михайловичу за такой интересный конкурс. Бу күрәк билиңни устук кемне самай тогостохты гытылына ден жүллүр себе сынатын үлестер. Хака хедеген болбакка бүтүн Россия бүтүгөн маннык конкурстар, олус элбек болбатактар, ол гынан баран төһөлөк надалактарын, үшүгөйдик хатан ытыллаларын, виртуальный да бу бүтүн хин чуй барды улахан тахымнакты конкурс асты дехканады. Салгы бу конкурс кәниян келер сылларга онлайн сетеменен Россия бастын педагогтарын уроктарын Республика сеть президентских школ кирер осколларын оголоргар ыртарарга мастер-класстарын көрөргө Юрий Кнатов салаячылар республикадагы учитель года клуб өлелехега. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.